hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka kuipompero adina kututangisha nao chichu kudana kenanga hefuku dihana kuchwana kena inza anakuchwambisha nzambi inzambu wana kenanga antu nilonga yao kanga hii kamuhoha kumkwelera mwanda Yesu dichi kama na chinga ushikumana wirukine chula kutachikanjira ya kumulondera mwanda chinga chalala una muwani Yesu muwalala kulonda kwa nakene mloko dikudidimba muntu na mkweleri Yesu kuhanda kwindi kukubalumuka mulonga spiritu wanzambu kuinzamudi yena na kutachika kumbalumuna enu mnatongo jo kinene nei enu mnamfweteri mulonga wami kuna ukoti 100 million mnamfumishi munde amniko yana kuichukenu nuku handa na kuichuka nuku handa na kuisakirira mpinji ya miye ni muntu ana nake nushi dishinde kudi nzambi spiritu wanzambu kumbalumuna kulonda azati nyidimu nikumulemeshanza amuhandiri yena mulonga wa mukenga mwanta wendi dichinyi dimu idine iku ya kuchechi kubula kuila ujira kubula kuchamba kuambuka kuyuma yanshidi na kumlondela mwanta hidi yaka nyingi jamu muyuluku ilanga yina nyidimu ina kuzata ya yuwahi nzambua kamfueta kudi kutufueta muyulu maheta kudi kutufueta ulo kuwanyi wanyidimu ichu na dina kumuzatira yena ilanga muipompero antwadi na kubomba wa mwinu ni nyidimu kutongo jokane muntu akashikira hanka hanyidimu netu ne una kuzata nyidimu ya yuwahi wakengira munka nduma kuingira muyuru chineme na kumufwerera anyi hakumufwerera Yesu Kristo kuna bai haku ya kuchipompeluku chipompeluku yana kupompa cha chuwahi ilanga hiwa mwinuku ilanga chinga kumutambula Yesu mumuchi Yesu dicha mwinu chami kechi akulikoneke lako oloze hakumufwerera Kristo Yesu kaha hanevo kan nzambale munamoni ndi twenza na kufuila kudikwasha dichidunti yenu hano tutuna kuosha necho akumisha nei aminenza kumukala wami ina ukwelera nami naka ya muyuru mulonga na dana kenade ilanga kunu kuchota mtu na shaka mimi mpanji yetu tunatangi mukanda wa nzambi nao nduma ilanga chinga hanka hakumkwelera anyi Yesu Kristo kwiji nei ami nafwa heno kandani nzikuno nadinga na ukwelera nami naka ya muyuru mulonga na dana kenade muchaka cha 1996 muchaka cha 18 kwijinga hocho ilanga lero mukanda wa nzambi nao chinga kumkuherera aha dichidinu neye unenzi kunu unachide yuma ya lala mwa mukanda wa nzambi ni mazwana alumbuluki yana ukwirwa nao ewa mkwereri mwantesi fuku inyukosha neidi mu 1996 mwadana kene ntahindi mu 2025 chuna mkwereri Yesu hakiko hari chihande wena mwana muneza kakishene ya mwaza ya kuyawulula kakoshi mutu mwapengirira ngweta bilelieri mu 1914 asamja lelo tinga kwele ne muntu kula ninde ijuna hoshi jina kufuma mu Bible kana tewa kana kanza jina hoshi kule muntu mwana moni ninde kumala na shaka mafuko ya mavu nishi nelo kiko hoshi lelo nzambi tungwana kena amini kuhosha chitu hakumkwelera Yesu hakumkwelera anyi Yesu hakukwerera anyi mulonga dio nazati mudimu wakuchwana ke na shidije chikumenso anyi taleno na chuma chamwe kananga ne muntu na mkwereri Yesu ishidijinda alifumishanga kumenso anyi ijina dindana disuna gidemu mukanda wanyi hinyoka difumisham kos ishidinyu kukonga yaka kufumisha ijina demon munama nende dichino amina kuyula nami nei muntu wenza kufuma kumukala windi nenzikuno na kushinda mena hakudana ken
ilanga lelu hakutia nsango ya Yesu hakukuwerera Yesu mu muchima windi ona muntu ana mwanake ni fuko inyi kwa afuma ita indi lelu kuna afumiye iriringa hi amudimbiri akudimbiri hera unadina kutangisha mazwanza amba kwenu cha mkuu ni Nikodemu adina kutangisha mazwanza ilanga wa mwinuko mwantesu nindi chinga ubarumuki kuvari kachachi ha ikumkwerera Yesu bai kujimi kako kudana kudimba ona kupapatisha di kuvari kachachi ya kusemu kachachi ha himakudi menji ya tweshanga kutoke shanshiduku chinga mashanyi Yesu nikuiwola chinga mwane kuno okay nemu nchuku mkwerera Yesu muno muchota kumpapatisha ne afu anikufa wakaya mwiru ndoka mkalunga mam nemu nchu muno man nemu nchu muno kumkwera mwanta Yesu chuna shakami mu muchima weni afu anikufa iranga kumupapatisha ne wakashika mwiru ndene mwan wakashika wanyi mulongati muna kubomba sana tieno nga mama kuna goshi nenu de mulongo chipapatishi wa mwinu udi mudiye akumkwera nzambu ukuyula nindi ona muntu wa mkwera Yesu ta hindi nehi mulonga ya t-shirt waina okay nikufundira mu t-shirt dunu nami chimudenu nemuna mkwera Yesu leru dinu kushika munjira ko yakumkala muhoro kamufano kufa kwijina BP eri muna mkwera Yesu necho mukushika kudinza amcha kubura kuipapatisha tayi mukushika wanyi papatisha mme namuheta nchiko papatisha Yesu man dichidi Yesu ampapatisha Yesu ampapatisha diridi man Yesu adina nshidi Yesu adinga na nshidi wanyi ilanga mpapati shidi kulonda kumumwekesha kuda Israeli nao di Mesia chinategani ilanga eruna nami tuda kwanshidi anatuleju kutujimika ne tunamkwerera Yesu bai kulonda atwana ke nishidi kuhishidana atwana ke ndia kumkwerera Yesu ilanga kupapatisha himwevuru wa chuma china mweka ndie ku spirit mukuhanda kwechu twadinga afu konshidi ilanga muri Yesu tunekari amomi dicho chuchumwekeshi kudanchu tunadinga afu muramoni ndi nadinga mufu wa ujira nadinga mufu wa kuchwamba nadinga mufu wa yuma ya nshidi ilanga Yesu nansanguri de mu spirit nekari de wamo dichi amini chumwekeshi kudakwe kolonda erukinao umuntu kwindina mkwerede hinyi dichi hera ne ananjimiki wanyi neyo impinji kwiji mwakunjimikira mosi ukufa yeuna kushika kudinyi mulonga wa Yesu namkuwerere onikombe akurusu omkwerere Yesu omreje nindi lelu uwigarara nami hamwe kudihi paradisa amjimikire mukalonganya ampapatishiri amusansiri menje hama dichumu ipompere chubabalene antwana kwireze nawo angahana wake kupapatisha u ne akubura kupapatisha wakengira wanyi kupapatisha yego ana kuishimika mukalonga muloka ndago shimiki munga mesh oyisangu twaye washanga nikunyamonga mulungu na amani dichina kuitangisha wanchu kunyamonga mu chipompero olole numakasa kuisoneka majina yiko ana kuipapatisha chakubura kumkwerera anyi Yesu ona muntu nena afoka yakodi ilanga mpapatishire zambare mwani mam chinategani tunati kuchumba chimudinu chi mama chechi nawe kuchukua shayu manye echirikyo ne tunakutanga izida nzambi chachu wai kukuwerera o izida nzambi mwane kalunga kisule mwane ule mwane mwane ja chechi chacho wai wani chitange no mkanda wanyi chachu mulonga mino mwane kwenda kuuliza kisemu chote mwane mumela nesa na kujisa tumazo akuyo yani bangana yoyo unoni yuka muketa obanyi kalunga ito na ngulungu
kako wako likungu neizambi neteshi amina nayanga msisi iwa yanga budi uchipopeli chei kulonde chukweshima wetu chukukulonda. Okay, nyingenu phone yenu. Nyingenu phone yenu moni. Detendu nileji. Amina kia ningi phone number yami. Kulonda chuhanjike nga phone. Tudikoreshe nga muyuma ya Nzambi. Nelu kichocho ilanga na kukenga. Nami I have decided to follow Jesus. Kwa kenge chukulonde kulonda tunati kuwaha yuma ina kufa mukanda wa Nzambi yuwa kupanga kude chirondere nu mwanta Yesu baya kulondera muko chirondere nu nyi mwanta Yesu baya muko Zambale mwane mama Zamba Kiswahili mwane Tralenuma zukuma tunge jima tralenu o tralenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu tralenu o tralenu o tralenu tralenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki